Muri Uganda abakozi b'umuryango mpuzamahanga utabara imbabare barapima abantu umuriro uko binjira bavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma aho umubyeyi ukuze yiciwe na Ebola ni wa kabiri uhitanywe nayo kuva yagera muri icyo gihugu ivuye mu baturanyi. Muri Sudan, Madani Abbas ukuriye ihuriro ry'abaharanira impinduramatwara no kwishyira ukizana arasaba akarere n'amahanga guhagararira ibizagerwaho byose mu masezerano bazagirana n'inama ya gisirikare. Nyuma yaho hagaragariye mu rukiko kwisobanura ku byaha bya ruswa, urukiko rw'ikirenga rwategetse ko Ahmed Oyahi wahoze ari minisitiri w'intebe wa Algeria akurwaho. Perezida Muhammadu Buhari kuwa gatatu yayoboye ibirori byo kwizihiza umunsi wa demokarasi muri Nigeria. Ni umunsi Moshood Abiola yatoreweho mu 1993. Enoch Mlangeni, umunyabugeni wo muri Afurika y'Epfo, amaze kumenyekana kubera gukoresha ikawa mu bihangano bye. Ishusho yakoze ya Perezida Ramaphosa imaze kwamamara hirya no hino ku isi.